Talas budućnosti 2013. simboličan je naziv izložbe umetničkih dela nastalih tokom likovne kolonije Bakar u Boru. Dela poznatih autora, većinom profesora na likovnoj i Akademiji primenjenih umetnosti, bit će deo stalne postavke. Izloženo je otprilike nekih 15 dela, 6 različitih autora, mogu da kažem slobodno renomiranih autora koji su se ove godine sakupili i, da kažem, organizovali zajedno sa nama, Muzejem rudarstva i metalurgije, 29. saziv umetničke kolonije Bakar. U pitanju su profesori na fakultetu, to mora da istaknem zato što se time ističe značaj ove kolonije. To su profesor Tomislav Todorović, Zdravko Joksimović, Vukašin Milović, Slavko Živanović, koji rade na likovnim akademijama u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, kao i dva mlada umetnika, Mirjana Blagojev i Nikola Macura, saradnici na Fakultetu likovnih umetnosti u Novom Sadu. Ove godine autori su radili u različitim materijalima, mogu da kažem da su i liveni i u bronzi, livena dela u bronzi, tu su i dela u kovanom gvožđu, zatim različite instalacije, ali ono što je zajedničko svim tim autorima jesu da su oni tematski povezani time što odgovaraju na jednu temu koja se tiče našeg grada, znači u pitanju je Bor. Različite likovne poetike, različiti materijali, tako da, evo, pozivam naše sugrađane da, iako je kraj godine, dođu i pogledaju ovu prelepu zaista izložbu. Svi koji vole umetnost, dela nastala na likovnoj koloniji Bakar tokom 2013. godine, imaće priliku da ih vide u stalnoj postavci Galerije Bakar u Boru.